Budva odlučila je uvesti red u svakodnevno ponašanje na ulici, pa bi tako mogla kažnjavati šetnju bez majice s 500 eura, a onu u kupaćem sa 600 eura. Ako želite jesti i piti na javnoj površini, mogli biste platiti 700 eura. Pitali smo Šibenčani što misle o takvoj ideji u našem gradu. U svakom slučaju iznos je pretjeran. I za domaće, a i za turiste, bar se meni tako čini, neće baš da je to za nešto drugo. A gdje sve ostalo što rade negativno i ne smili, pa isto to radi. Ne bi bilo loše uvesti neku kaznu, ali ne tako drastično. Ja mislim da je to prilično drastičan iznos. Ne znam, tako mislim. Znači, ipak ne biste da vam šetaju ljudi u nekakvim bikinima, kupačima? Ne, vi ste rekli hranu, da jedu. I hranu, i bikini, i bez majica? Nikako. To neka se kazni i više nego li da jedu. To ako su gladni, u redu stvar. Neku malu kaznu, jer ne možeš svugdje jesti. Ja budem gladna, pa makar sakrmice pojede jedan za ovoga. Ali biti u majicama, ono je sramota. Ja sam rođena makarka, ja se sjećam još kad dijete, znale su strankinje ići u bikinu priko rive. Niko je ništa nije mogla, niti mi onda bilo drago, kad sam bila dijete, bilo mi je to ružno vidjeti. A kamoli, mislim, nije to u redu. Budva je odlučila kažnjavati sve one koji se po gradu šetaju bikinima, bez majica i koje jedu na ulicama. Smatrate li da bi to trebao uvesti i naš grad? Apsolutno da. To nije primjereno. Zna se odjeća koja je, sve ima svoje mjesto i vrijeme. Zna se odjeća za plažu, odjeća za grad. Centro Story koji je svugdje u svijetu poznat po nečem što je prepoznatljivo, a sigurno nije po golotinji. Nećemo napraviti Zrče. Baš od svega. A pogotovo ne od Šibenika. Šibenik je stari grad, on ima svoju povijest, svoju kulturu. U svemu, tako i u odjevanju. Pa ne bi volila nikako, ni jedno ni drugo. Ni na bikini, na ulici, ni da jedu po ulicama. Znači vi bi ih ipak kažnjavali, mislite da je to dobro? Bi, jer to nije mjesto za jelo, niti je mjesto za hodanje. To je jedno za plažu, može služiti. A mislite li da je recimo pretjerana kazna, odnosno da je pretjerano uopće kazniti nekoga tko jede sendvič na ulici? Pa to ne bi baš mislila da bi trebalo. Pa to apsolutno, da s tim se slažem, ali što se tiče hrane, malo je glupo zabraniti ljudima da jedu. To onako nije baš, tipa ne djeluje mi ustavno baš, hrana, voda, sunce, zrak i to, ali kupači, kostimi, golotinja, ipak neko poštovanje treba biti, slažem se s tim definitivno da to treba zabraniti. To je tako ružno vidjeti, dušo. Znači, vi biste da se njih ipak kazni, je li tako? Dobro. Ja osobno, svak ima svoje ljubav mišljenje. Tako je. Svak svoje mišljenje koliko ima. Ja ih ne bi pustila kao stara baba, a sad mladi, ti ima drugčije mišljenje, dušo, ti druga osoba.